Haba pa shiki khobor negwe pat ki district mentagasni ki pulit jong kari boy district adian begelayo ka jing ujor ya ka jing ditam ya ka dor jong ki kan kila pelong ke jenik kenra hakikat tu kan tadi ki dukan di kat widana po nong po ba kene ke jing nek ke jing ki kila khanang ki kenong di ba kumjur ki kenong thit mana syam bagadon ke jing di panat ya ka dor ka bala bu ni ke MRP ke jing di kelong tam san dengan ni sipo tingka lagi yang jong ki pulit adian begelayo barnak ya kene kila pha ya ka kai phot ni ka report jong ki Chok office jong deputy commissioner jong ka River district. Isim bayrak sana tongka. Bukan isim bayrak. Bukan isim bayrak. Iwan cuma kendak sana, tapi selong iwan. Tasa IP. Ada masuk. Cuma bayrak kan tingkat dia. Sampai satu. Tengim demban atas tingkat ke bagi ini sudah iwan. Sampai satu senior. Ini komisen tanpa persen senior. Kopi ya? Kan ni kamat. Kamat ke itu. Sampai satu tingkat. Akal kurim. Betul. Santai saja. Tanpa sentuh selungi dia. Itu dia itu kadang satu. Tanah. Maklan. Bakun mana mas? Mana bakun? Bukan mana? Mobile ni. Hasat was hasil district pat katang ngajik pu jong ki atli ki dukan kau ki dukan kebadan ki marbam ke juru kebadi syabat kau pak dukan ke dei kebadan ki jiti ke slipa ki dukan ke dei kebadan pak stang mauthong ke 40 km e no pak makruat pagi ki dukan bela penyak ki skwis khun tai kong sekolah walang badu khodi utan den walang kini kala jah ka stang mi juga sisa jan kalau ka di kala bambu lut ya kini ki atli ki dukan ki balang ke jumpa saja baka kami kaji nakam ta ki skwis khun Habab tengi ki kebona po South West Kasir District mene mestap akapo kanai badi kawi katrok kabaket sitrok unarat kabatu banket na po nang kasan siya rang balang kalhap jaran siya po wa namar baga jingkin kabadona po kita kumusang karajan kasinam nong senri kalad ko kasan toy kal baga katrok kadaya na jom jokate ki jingkin ki panma kele tu baga di syak te jingkin rasang matran na dukini kisnam ki beradab mat nal kataru nal bakat plan ke jingking la suba bakan katrok kala ket khia ba yo no narat bading bat kandau kala penlong ke jingking bat kot sendan thui mat bakan katrok kala hap sepo wa rengkat bat si trok unarat ke jing kot jongane ke jingking kala pentut ya kale kawan ya ka South West Kasir District bat Eastern West Kasir District namar bakan ke jingking ke kala penyeso ya kini ki Artli ke district